Ялзыне адалындармалы программа байкелі жүлін сындырвари дарыхинчи октябрьский салынче хоккей вілямалы лаптық тума бұшлана. Онда ешсем мүлле быныбе вице-премьер ялхучалық министрі Сергей Артамонов палашре. Ялзынже бурнаганзын десывлыға жиріплетме майзем шиделіклі бұлмала. Шактірлі бе республикара спорт объектжізем худайарайшы. Октябрьскінже хоккей көріпке давасыне тақшандан бақ кедеші. Ана худаяма 5 миллионда ол шырбинденге уйырна. Көшілдалғы бе хузығырмалы лаптық поле. Хелігі вғытра хоккейла выляма, конькебе ярынма, шулла баскетбола выляма майбур. Аджазым вали, конькебе ярынмалы, хоккейла вылямалы, коробку строит товарищ. Ол, он коробку замьялды рызинже тоже гирлі, әлік. Кашни ширмарах выляма булнағанде, ну хал условизем кышлайықрақ кирлі. Кудырықра бурнаганзым спорт паяланақ туслы болна. Шыне лаптыға худаяны візіне инжеде каймазар вырында қадырленмеді да пызық шиденізем думамай баря. Хоккей коробки пирен октябрьский салынчы пиде гирлі ябала, кунда пирен шамраксым де, ветеранзым де, пиде активно худшынаш шак хоккей енчень, вазым кунда жешмар, вазым талдер шанзейл жеш парамаш вырында даже бәнбе республикаба. Майра уже айшсам бушланаш, кунда гурат прибер уже хайра эльзегильный подрядчик, ашне бушлама уже хадер. Октябрьский енже яланы хоккей булды. Жинақта жамбада хоккей билеган ажызым, bizim такшанах биде хоккей коробки дальше. Ветеранзым, пример, тарсы выраш шамрыксыне тоже. Пулас объектын проект жипе палашнамай Сергей Артамонов муниципалитет ердешізене хоккей көріпкінже асфальт сарас шуғыжа прағышлама, хорош сырлық идемне ытларақ тевештереген материал баузу күрмагалары. Шаванбегек спортлапты кебәтне бұмалы шузыне лайықладас ыдава бұқса дұқмақ ұшыры. Чеваш еңгіларын Вали Оксана Верликова, Виктор Степанов.